5 Abang berdiskusi mari kita siap nomor 400 polisia sesolhok to silang ni sesolhok to silang ni Yesus menang Menabalihan ni permain matakan iba unang dingaring ubar ng nami rohan itu dengan siang sosok raman ko pikiran nila akabulu tidak ku gabire ari di hamu gabire nami nak pinasok ni anak bakul di mahamu may kalawatan nami akan naging kamu penguran nami dari kapalinano sialan ni ng moding baut ko siyan dulu muna siya tumasunod ka masak minta dalam pengonotan ini susi kuedo lagi pohot botani si margala-gala aci kala ngok do na ngarong dari suaya kasungani makar moding baut ko gina hurok dihamu kaleriku pasatang madala buto Jehova asay mana paturehon Palani doha ko sapsa, garido na hoy kasusonam tuhamu sudi yanak kundi amang baw namin yung anak yanak kundi amang guru namin na dumulo. Di sudi paduhan na uli, paduhan na rin gan na siyang hami hula-hula muna, doon takasya tutur muna na asin lagi sugot ka juan. Medya ko mga dado, muna siya sitinggal sama matutuwa ko dihamu. So ngoni nang dihamu hula-hula. Jadi siguro magurang makanami de tamang narbisi dalam makasistara masudi akaya nakotad na dilang bakado takana matkola duta jong nama kapikiran muna pa buku hasiolan masihol dali tamang ya sekarang hari suwon nak patas biroga saya sungguh guarni madamang isihol ni batay di pasatu makikita tuhamu ya nakon nabi kapistaran hari suwon napatas ni Rohan. Asa sahat tuman na tarukon man dari sangat baukon. Namun di pamamornan. Siguro magurang makanami pengik suramat tuwa ka naman tuwa. Tugada na hagaliw si hamunak kapamamornan nang dihamu kabagare nami. So si Horas pul majulok kon. Masihol di babdi hamuna tabunan. Malihat di Tuhan. Kita betul pikiran na din ka dihamu namang. Matino doon anak, guru masih Horas, segulan nyarion. Asa Horas pikiran muna sa guru ni si Horas si. Tunguli nang hamok kababaray ko. Na matino doon. Nang dihamu ida, upugok ma. Masih sekolah mahamu sidi. Hamok kapamuluan lagi. Patungan o beda. Masih ajaran. Asuruhan Tuhan. Kaya umur mahamu sidi. Tunguli nang hamok hula muna. Horasan di tanul besinaga. Horasan mo sidi. Nalipasar minangon. Horas may taon na pala na baguti madamang.
Pasahat nasudena nani horsohamni tude bata Jehova perdinggan basa. Ai guru di ibana dotana dohot lau lampe di tahi jalma rohana dol bansau. Ikul hakusamu Jehova debatu. Singa ada kotomu sinakap deru. Aidam anong gunana ng te holson. Do dalala asa tarilu. Jadi buka satan Tuhan pemburuan kami. Boleh tema. Barjo lumahita tutu matok malati tu hatta papikar basa. Ala di bagasan ay pasok ko ako sa nung nagdanali ko matapukan. Di marisiala pangording ni amang namyon. Di maamang namong pabolong namyon. Marhiti hawak ni rohanami lolo amo na tungan kulukul ami. Marhiti hatan tuwata, marhiti pola. Mereka muna tuhami. Mahami na habok ni Roha. Akamang, akainang, akaito. Ihata pasu-pasuan, hata na ulit, hata na rin ka nung pinasahak mo na tuhami. Matsak ko mabaram, matsak ko manok pagkagyan namin. Sa siya matok pangilot tayo tutuhat na parding kabasay. Sa tinggalot sangap, sa tinggalot tuwa mao na mangon. Ihami sa luhok na talumobi ma. Isuri yan ako ni Amangon. Isiala nanay ulaw nami batu-batuaw ni Amangon. Toktong dohami mangido tuha muna pangula-ula nami. Asabot kamu kami kitang yang muna. Asabuhin yan, yung pikiran nami, sa darohan nami, nalaman mula si ulaw ni. Ruang permusik Mari kita yang nomor 465 Aliton di Pergodia. Pasu-pasu legonomu idogaga-gaga.
kita karena percaya di mana ada akan kita asing rohani Tuhan Yesus Kristus, roh tolong rohani Dewa Ta'ala, roh pasal itu berdiaman nama ngaramoti kita mulai lot saat tori saliling. Amin.